Dalan, kinapudno ken biyag. Nainbag nga orasyo amin papagayam, intay ibasa ti Roma Kapitulo 12, versikulo 21. Di ka paabak iti dakas, parmakamkit di ti dakas, babaan iti nainbag nga aramid. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Anya, kalkalpas ti kalay sata. Ngam ag-flight kan? Please, Dino. Maawatan na kuma. Kan may sa, para dayto iti masakbayan ta kas agasawa. Ngam apay adi mo imbagbaga kanyak ti maipapan iti day ta abanag. Di ka agdanag. Agawid ak tumutla ang kalpasan ti do atawan a kontratak iti abroad. Una yun ti kastoy. Kunak lakit din, no di kan agsubli pa iji abroad. Mabit laang ti do atawan, Dino. Sige, adakan ka day ta. Narigat mat, no pilitin ka. Agyaman ak, Dino. Katangay agasawatan. Dito'y kan balay nga impatakder ko. Dito yan ti pagyanam. Sige, no day ta ti kunam, lani. Pasensyakan no kalkalpas lang ti kasartak at pumanaw akon. Itulod na kun iji airport inton malam, taag flight akon inton rabii. Sa dino ti papanan yung agasawa, Dino. Itulod ko nila ni iji airport, tatang. Ag-flight nga minan. Di pala nagaw-awid dagiti dadu maabisita yo adi maray. Agabrod adagos ti asawam. Awan mabalinak, tatang. Day tamo ti kayat na. Malaka, gananad kay nga rod, anak ko. Tatang, panawan kayo Masapol nga itulod na kun ni Dino iti airport ita amalam. Ag flight ak nga minan inton rabii. Kasta ka day. Sige, gananad kayaw. Agyaman kami, tatang. Ala, intan Dino, amangan numala daw ta. Agyamanak. At dagayang bukod na abalay ti asawak. Nanakaw. Tatang. Ay, nasayat mat. Tulungan kayo na mangiunag kadagiti gamit yo, tatang. 3,000 ti arkila ti Jeep, anang iluganak kadagiti gamgamit ngay may ditoy. Kasta ka di, tatang. Di kagdanag. Siya kung ti agbayad. No di kumamit nangina ti abang ta iji dagusta. Ure agbati ako maijay. Tasi kala ti umalis ko maditoy. Ay na, agabang kayo pa'y laeng. Katadala nga rudanin paaramid nila ni apagyanan tayo. Ay, ananusan dak Tanu adak wartak. Agparamid akmat itikal kalapaw ko apagyanak iji probinsya. Saan kumaaday tati panunutan nyo, tatang? Ta saan kayo abaybayan? Mama, nakitak ni Dino. Kadwa na ti ama na asimrek di tabalay adakkel nga impaaramid ni Manang Lani. Panagkunak, di tadan nga agnaed. Anya, May isa nga min agyip tinangitulod iti ado agam gamit da. nagswerte mat dagitan nga agama. Tay sudagaya man ti agnad iti balay ti kapsat mo. Anya ngay nga rod, kat iso mo ti kayat ni Manang. Ay, unay mat nga minan da di akapsat mo. Tadi na mo ti agpili iti nakiasawaan na. Ni pay Dino amay sa a waiter iti may sa restaurant tinapili na. Kan may sa kanumot akok ti ama na, iti isumat lang a restaurant a pagpapaayanda. Nagswildo ka kaday nanakaw. Un, tatang. Da kayo ngay. Ay, una, adamot tayo na. Alam mo dahi ito'y tagumatang ka iti bagas, konsidain. Siyak mo ti makamu iti abastaw. Saanen, tatang? Idulin mo ti sweldoyo. Agornong kayo. Tapno mapatakderan nyo ti lote, aginatang yu ije probinsya. Ay, agyaman na nga raw nanakaw. Nasaya at tanda kayon Dino. Mama. Apay dagita apato. Dito'y ko ida nga ibulos. Imbag dito'y tanda alat ti aglawlaw ti balay. Iso adi mo tol-tol bakan ti ruangan ti gate. Saan, mama? Dito'y ko ida nga ibulos tabantayam ida. Kat no bilang tadyak to ida masango apakadan. Pakanam to ida, Dino.
Sige. Aramidag timbagayo, mama. Nasayat. Ayaw mo na kayo pa, Tagsasango tayo amangan kadatatang. Addain lutok, anaimas amasida. Sana ka mabisin. Sige, tamapanak matan di tabalay me. Naimbagman ta naimas ti sidsida ang dadino, mama? Siguro, napumpuno itan ti dakkel aref ni manang ko iti agkakaimas amakan. Nagswerte ka dagitan nga agama. Iso dakit din ti mayran ranod iti pagbanbanugan ti anak ko ijay abroad. Lakit di nang runa, kat iso ti pangipat patuludan ni manang iti sweldo na. Ay saan mabalin kanyak daytoy? Imunan ni tatang iti trabaho na. Ay, itulbak kumatan ti balay. Taso marunuak. Mabit lang, Dino. Mama. Di mo itulbak ti balay tanak ko. Tanda ginatang ko alamas ngayong kabil ko iti refyo. Itay adda kay jay banyo. Mabalin ka di. Di mo itulbak ti ruangan ti balay tanak ko. Tano adda kayat ko nga ikabil iti ref. Kat makastra kaklata. Day talaga yan, mama. Sige, kastoy langan. Ikan kayo iti bukod yu asusi. Iti kasta. Uray awan kami, makastar kayo dito'y balay mi. Nagyaman ak. Rumbang lang, tasaan nyo mat abukod abalay daytoy. Tika tugang ang ababay. Dito'y damutan iti anak na makigigyan. Uwan nga raw, tatang. Amo ka din ti asawam dayta. Saan pa'y tatang? Ken dito'y dat nga aglutaw, maturog ken agdigaws. Dinto ta damo balay da. Awan maramidak tatang. Balay mat ti anak na daytoy. Ay, mababainak. Dinakmat ka sarsarita ti babae akatugangam. Madlaw ko mat dayta, tatang. Kan madlaw ko. Akasla adap apalan da kanyak. Ay, narigat ti kasta anak ko. Masapol ang maamuan ti asawam ti mapaspasamak. Tapnoan mo na maay. Amo, adayim patulod ti anak ko akwarta ken kadino. Ikanak man iti 5,000. Ang mama. Adamot dinawat yu di kalman asa nga 10,000. Kat, anya ko manukasta. Adda reklamom, saan mat asikatimang manggad ijay abroad? Nimot lani nga anak ko. Puno day ta, mama. Nga madanagan lang amin. Tanya ti kayat mo asawan. Da kayo lang iti amam ti mairan radod. Mama, adda trabaho mi kan ni tatang. Kat saan mi akis-kisayan ti ipawpaw it nila ni. Awanan ka iti bain anay kamkamang. Di ta ka man langan. Inasarita na konti manager ti restaurant a pagpapaayan ta nakaw. Apay tatang. Di mawatak iti makabulan na bakasyon ko. Napanunot ko ang masapol arugya kung tagpatakder iti ure kalkalapaw iti probinsya. Adda kada kayo day tatang. Nasayat mat. Tapno adda kabukbukudan yu abalay. Ay iti kasta. Nawaya kalatamot nga agawid no kayat mo. Agyaman tatang. Di kagdanag. Tulungan kayo. Ay, masapol, asumina akmutan kan ka. Ay, nakababay ni ti asawam. Kan iti babaya katugangam. Ay, narigat, makipaggigyan kada kayaw. Apay apimanaw ti amam dino. Kan apay adi ka matimtimak. Apay, diyo kayat ti kaadami dito'y abalay. Saan matakasta, mama? Ta sino kayo kumamat dito'y iti panagkunam? Siyak ti ina nila ni. Idinto tasika kat asawa na kalaang. Mabalin na kaasukatan no kayat na. Anya? Apay, mama. Anya ti basol ko. Apay akasta ti ibagbagayo. No kastamat lang adi mo amo ti makibagay kada kami. Nasaysayat langan a pumanaw kan. Saan da ka kasapulan? Hello, Lani. Kumusta ka, Dino? Kastoy latta.
Agur uray iti panagawid mo. Agawid ak inton malpas ti kontratak ditoy. Anya ka kadi aya. Lani, Kas makitak, ado ti pato di ta paraangan ti balay. Tarakan mo kadi dagita? tarakan da mama. Inyag da ditoy, tapakibambantay ko kano. Kan, ni mama. At damotan ditoy balay, Lani. Anya? Ayun gayam. Di mawat kanyak ni mama iti 10,000. Adda kano napatag agatangan na. Anya? Day tatipudno, Lani. Bilibak kan ka insan. Uray niya ti kinadakas ti katugangam. Anusam mo lata. Jak ngamin kaya tiriri, insan. Kan maysa, nakurapayak laeng. Nagpapanpay kasta. Panunutin da kumamait ngayong kasar mong ti anak da. Agasawa kayon kanila ni. Rumbeng kumamit nga respeto da dayta, insan. Ipagpagapuklangan kanila ni. Agano saka, aging ga akabalak. Ay, no sakti sika. Nabayagan na ti makyasak iti dayta abalay. Anusam ket ti kastan? Lani, adakan? Wendino, sa anak namin na makaturog amang pampanunot no anya talaga ti mapaspasamak di ti balay. Iso anak bakasyonak. Anya, Adamin mauawat ko at text dagiti gagayam ko. Akayat ko apanagnakan. Katagpay sugayam ti kunam. Ani mama kan ti kabsat ko. Kat adadan di ti balay. Kat saan da pulos a rinespeto dagiti desisyon ko. okay lang kanyak, Lani. Maawatak ti inama, kan kabsat mo. Mababainak iti inaramidakan ka. Pasensya ka lakuman iti inak kan iti kabsat ko. Iso ngay may kami dito'y balayo, takayat mila nga bantayan ni Dino nga asawam iter-aramitan na. Anya? Anya ti amok, no dakit di babae na. Dakkel ti panagtalag ko iti asawak, mama. Amok adi na maaramid day tanga ibagbagayo. Bala, pumanaw kami nga roda ni ti kabsat mo dito'y balayo. Di mawat kayo kano iti kwarta ka ni Dino, mama? Ay kwa. Awan nga minan ti gatang mi iti kasapulan mi iti kabsat mo. Anya ngamin ter-aramidan ni Carmen. Apay asaan amanggad. Uray anya at trabaho. Basta lakit dinadalos. Kan pagkwartaan na. Aging ka kadi ita? Responsibilidad kayo pay laeng, mama? Mama, kumusta tirik nayo? Amangan mat mo grabe daytan. Ay, saan ka gaw masidag kanyak? Aday wanak Dino, tapno di ka maakaran iti sakit ko. Papasulan naktupay kitin ti asawam. Tinasanga at mama, ipanda ka lang di ospital. Mama, kumusta kayon? Sigon iti doktor. Dengue ka no ti sakit ko. Ay, awan ka di pay ni Carmen. Inawagak, mama. Ngambisi ka no. Ngamdi ka agdanag. Siya kung timang bantay kada kayo dito ospital. Di ka kadi umay iti probinsya ita. Tapno makita may tinarugyan mi iti amam abalay, insan? Makaamo kayo pay lang, insan. Ha? Bisi ak ita. Masakit ti katugangak at aday di ospital. Bisi dagiti anak na. Isu siya kung timang bambantay kan kuana. Anya? Barang maimbagan kat rumuar tumat lang iti ospital. Kaya't da ka papanawon dito eh. Ita, sika mo ilagan ti mga sikaso iti katugangan, tamasakay. Ay, swerte dakat kun ka, insan. Nakaawit kayo matlangan dito'y balay, mama. Mababay nakpayin kan ka, Dino. Sikaan ti mga asikaso kanyak. Sika pa yun ti mangilablaba kadagiti kawas ko. Mama, saan yun panunutan dayta? Ngam dagiti anak ko. Ni Carmen, di nakpay umaymat bisitaan. Oray am muna ang masakitak.
Unayan. Mama, di kayo kumagsangit. Ina kayo matan. Gapo, tasawak nila ning anak yo. Iso nga di kayo babayin kanyak, mama. Dino, anak. Pakawanan na kuma. No nauyong akidikan ka. Itala ang mapadagnagak. Tikin na imbag mo ang manugang ko. Ay na, mama. Awanan tayo jay. Lipatan tayo kumanti na palabas. Bendisyonan na kakumati Diyos, Dino. Ngamin, naanos ka nasingpat ka nga asawa ti anak ko. Agyaman na ka, mama. Lani, adakan. Dua kami kanidino nga imay dito'y balayo. Tapno itad ko matipasalubong ko kada kayo iti kabsat ko. Agyaman na kanak ko. Nasaya at tada kayo amin ditoy. Gaputa kayat ko amang agyo amin ti bagak. Carmen, Lani, Candino. Anya, mama? Umunay ti amin. Kayat ko apagyamanan ni Dino. Gapo iti panangas asikaso na kanya, iti nagsakitak. Italaan na amiris ko asaan gayam arumba nga idadaduma ka, barok. Nutikat ayatan kan ipatagkamot kas anak ko. Mama? Ita, kayat ko asika ti pangitalkak iti talon mi iti dayti asawa. No kayat mo, si kantimang talon, aging ka iti kayat mo. Un, mama. Kayat ko launay. Nasaya at nga ron no kasta. Planok nga ilako, tapno pagpuunak iti negosyo. Ngam ita tadakan, si kantimang talon dino, anak ko. Agyamanak, mama. Agyamanak. Tanaawat dakmat laangan kas manugang yo. Ket, siya kung timang talon iti daga. Tapno saan tayo nagumatang pa iti bagas. Timay lupit-lupit, awan sa bali at tumulong kankwana, no di ti Diyos. Papagayam, ditan tinagibusan timay sapay apakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Eliesha Tumlid. Iti direksyon, Virgie Paclay. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanday toy nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.